پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардуми чин ба шаҳри чонгчин ташриф оварда дар ин шаҳр аз корхонаи саноатии серес боздид намуданд. 13 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин ба шаҳри чонгчин ташриф оварданд. нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноатии серес оғоз ёфт. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноатии серес оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати хуавей аито маълумот дода шуд. иттилоъ доданд ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. тибқи маълумоти масъулини ширкат дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаи саноатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати тоҷикистон супориш доданд ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамар ба роҳ монанд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри чонгчини ҷумҳурии мардумии чин аз ширкати калони саноатии зонгшен боздид намуда бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотоциклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. 13 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри чонгчин аз ширкати калони саноатии зонгшен боздид намуданд. дар корхона роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотоциклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар бораи хатҳои муосири истеҳсолӣ, иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи зонгшен яке аз ширкатҳои пешрафи чин дар соҳаи мошинсозӣ буда маҳсулоташ ба даҳҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. дар корхона дар як сол 20 миллион муҳаррики гуногун истеҳсол карда мешавад ки 60% он ба содирот нигаронда шудааст. зимни шиносоӣ бо иқтидори корхона роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дар назардошти имкониятҳои бузурги тоҷикистон аҳамияти ҷалби сармояи чинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди тоҷикистон баррасӣ шуда аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим арзёбӣ гардид.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی خود به جمهوری مردمی چین از شهر چونچین بازدید نموده با کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون ملاقات نمودند. 13 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی خود به جمهوری مردمی چین از شهر چونگچین بازدید نموده با کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به راه‌اندازی رابطه‌های مستقیم میان منطقه‌های تاجیکستان با این شهر که یکی از قطب‌های مهمترین صنعتی و اینوواسیونی چین به شمار می‌رود بررسی شد. طور ذکر گردید چونگچین با 34 میلیون اهالی یکی از بزرگترین شهرها و مرکزهای لوجستیکی در راه پیوند چین با آسیای مرکزی از اهمیت استراتژی برخوردار بوده. در تطبیق تشبث گلوبالی یک کمربند یک راه نقشی کلیدی می‌بازد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان جانبدار راه‌اندازی همکاری با ثمر با این شهر در ساحه‌های صنعت، تکنولوژی‌های نو، انرژتیکای سبز، علم، معارف، علاقه، بنیادی شهرهای هوشمند بوده. ساختارهای دولتی و خصوصی هر دو جانب را به راه‌اندازی رابطه‌های همکاری سودمند تشویق می‌نماید. توجه زیاد همچنین به آماده‌سازی کادرهای جوان بخش‌های اینوواسیون و تکنولوژی‌های معاصر از طریق تبادل دانشجویان و استادان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و جدا نمودن بورسیه‌های علاوه‌ای برای جوانان تاجیک ظاهر گردید. پس از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون از نمایشگاه نقشه رشد شهرسازی چونگچین بازدید نمودند. با افتخار سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین شو و نمایش رنگین درون ها برگزار گردید. 5000 درون عکس‌های منظره‌های زیبا و تاریخی تاجیکستان و چین، راه ابریشم، میراث‌های غیرمادی دو کشور را تصویر نمودند که بسیار خاطرنشین بود. در روز سیوم کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه اشتراکچیان در جلسه‌های کناری مسائل وابسته به ذخیره‌های آب، انرژتیک، عضوقواری و اکوسیستم‌ها در اروپا و آسیای مرکزی را بررسی نمودند. در روز سیوم کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه اشتراکچیان در جلسه‌های کناری مسائل وابسته به ذخیره‌های آب، انرژتیک، عضوقواری و اکوسیستم‌ها در اروپا و آسیای مرکزی، نتیجه‌های منطقوی، افضلیت‌ها و هدف‌ها در ساحه رشد استوار و استراتژیای رقمی دیگرگونسازی سیستم‌های اگروعضوقواری را با جلب کارشناسان و محققان بررسی نمودند. تاجیکستان نه تنها اشتراکچی فضای روند بین المللی محسوب می شود بلکه به مکانی برگزاری همایش بزرگ سطح جهانی نیز تبدیل یافته است. برگزاری اجلاس کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو برای اروپا و آسیای مرکزی همچون قدم مهمی نوبتی در راه گسترش همکاری‌های منطقوی و پیشبرد روزنامه جهانی اکولوژی و عضوقواری ارزیابی گردیده ایستاده است. ابراز گردید که آب، انرژتیک، عضوقواری و اکوسیستم با هم زیچ علاقمند بوده اساس سیستم‌های کشاورزی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ضمن معروضه‌ها اشتراکداران اظهار نمودند که در منطقه اروپا و آسیای مرکزی دسترسی آب تا رفت تغییر یافته، کشاورزی در بسیار کشورها همچون بزرگترین استفاده برنده آب واقع
باقی میماند. استفاده عاقلانه آب، هماهنگی جامعه جهانی در این سمت، گزارش به سیستم کم مصرف و پرورش زراعت‌های به آب کم طلب ضرورت بیشتر پیدا می‌کند و کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی در شهر دوشنبه نه تنها یک کنفرانس بین المللی بلکه پلتفرم برای تشکل شریکی نو و تشبث‌های عملی در بخش کشاورزی میباشد. Меня зовут Виорел Гуцу, я являюсь заместителем генерального директора ФАО и региональным представителем по Европе и Центральной Азии. Во-первых, позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Таджикистан за очень высокий уровень гостеприимства. Конференция ФАО это является конференцией руководящих органов ФАО, министров сельского хозяйства всего региона, Европа и Центральная Азия. 54 страны-члена, которые находятся сегодня в Душанбе. Данная конференция посвящена теме «Вместе во имя устойчивости». И я бы хотел отметить, что, конечно, мы обсуждаем вопросы, связанные с ситуацией в настоящее время, но когда мы говорим «вместе во имя устойчивости», мы смотрим в будущее. Очень надеюсь, что результаты данной конференции будут согласованы со всеми странами-членами, и мы будем работать вместе на благо нашего региона, нашей планеты. ضمن تحلیل معروضه‌ها در سمت امنیت عضوقواری تاکید شد که برای تاجیکستان این امکانیت است برای جلب توجه ایلواگی شریکان بین المللی به ساحه‌ها و مانند استحصال تخمی، آبیاری، کشاورزی رقمی، کارکرد عضوقواری، رشد چراگاه‌ها و اداره‌کنی استواری ذخیره‌های طبیعی. Министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрагим Абдурахманов. В рамках данного визита мы участвуем в конференции ФАО, 35-я региональная конференция и министерские форумы участвовали и обсуждаем всеми коллегами дальнейшее развитие. Именно с Таджикистаном обсуждали наши нынешние планы, как будем развивать, как будем воплощать в жизнь то, что мы планировали в начале года. И с министрами, с коллегами Министерства сельского хозяйства Таджикистана сейчас внедряем новейшие технологии, изучаем, во-первых, я здесь изучаю опыт Таджикистана. Вчера посетили несколько полевых туров и изучали садоводство, новые опыты, изучали новые опыты в тепличных комплексах. То, что радует, мы сохраняем все ресурсы. Вчера были в Нуреке, водохранилище. Что радует, что у нас есть вот такие ресурсы, которые влияют در کنفرانس همزمان راههای گزارش به نظام استحصالی بررسی گردید که نه تنها طلبات اهالی را با غذا تامین می‌نماید بلکه ذخیره‌های طبیعی را نیز برای نسل‌های آینده حفظ می‌کند. تامین رشد با نظام ذهن صنعی، رقمی کنانی اقتصادیات و تکنولوژی‌های اینوواسیونی یکی از سمت‌های دیگری بررسی گردیده در کنفرانس بود و اشتراکچیان استفاده وسیع تکنولوژی‌های رقمی را که برای بلند برداشتن محصولات استحصالات تجهیزات، نگاه داشتن، فروش و دسترس نمودن مال و خدمات رسانی‌ها مساعدت می‌کند مهم شماریدند. Меня зовут Мадина Садирдинова, приехала я из Кыргызстана, состою в составе делегации Организации гражданского общества всего региона Европы и Центральной Азии. Мы уже на протяжении многих лет являемся неотъемлемой частью данной региональной конференции ФАО, которая проводится каждые 2 года. Мне кажется, это успех, что в этом году данная важная конференция, где встречаются представители правительств, международные организации гражданского общества, бизнес, молодежь, где все вместе собираются, и мы все вместе обсуждаем важные вопросы продовольственной безопасности, где все друг друга слышат, могут прокомментировать, посоветовать и попытаться найти решение. Я очень надеюсь, что данная конференция будет не исключением, и это будет успешная конференция. И отдельно хочется отметить важность того, что эта конференция происходит именно в Центральной Азии, в Таджикистане. Это еще раз привлекает внимание в регион Центральной Азии, где мы могли бы еще раз подчеркнуть важные для нас темы. تاجیکستان 3 روز می شود میزبان این چهاربینی سطحی بلند است که در تاریخ کشورهای آسیای مرکزی بار اول محض در تاجیکستان دایر شده ایستاده است. کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد
برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه این پیش از همه نتیجه سیاست خردمندانه و تشبس‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. این باوری جامعه جهانی با کشور ما نه تنها اعتراف ثبات و امنیت بلکه تصدیق نقش کلیدی تاجیکستان در حل مسائل گلوبالی امنیت عضوقواری و رشد استوار اگراری میباشد. امروز اشتراکچیان کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد از باغ‌های میوه‌دهنده و زمین‌های کشت پخته شهر حصار دیدن کردند. گزارش در این خصوص. اشتراکچیان کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی از تجربه عملی مهنتکشان تاجیک در سمت استفاده ثمرناک زمین و استحصال میوه شناس شدند. باغ دوستی که در همکاری با عالمان و متخصصان تاجیکستان و ازبکستان 2 سال قبل در میدان 20 گکتار زمین بنیاد گردیده بود، امروز نشو و نمای نهال درختان در حالت خوب است. رهبران وزارت‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان بنیاد این باغ نمونوی را ثمره تطبیق سیاست سازنده سران هر دو دولت ارزیابی کرده تحکیم همکاری ها را در سمت باغداری برای موفق شدن در استحصال میوه های با صفت مهم دانستند. با افضلیت به تجربه استفاده تکنولوژی صرف کننده آب، آبیاری باغ به طور قطرگی گذرانده خواهد شد. در این باغ نوهای بهترین زردآلو شناخته شده است که الکی ثمر آوردند. در یک جایگی با عالمان هر دو کشور همچنین در 15 گکتار زمین با استفاده از تخمی‌های نوی پیشپز با اصول آبمانی قطرگی زیر پلیونکا پنبه‌دانه کشت کرده شد که زیچه نهال در یک گکتار 240,000 بیخ را تشکیل می‌دهد. امروز با عالمان جمهوری ازبکستان با اینستیتوت سلکسیون پخته و با کارخانه های اگرکلاستری شهر بخارا امروز همکاری در کشت پخته با تکنولوژی نو، یعنی با تکنولوژی زیر پلیونکا و با آبیاری قطرگین امروز در اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علمی و کشاورزی تاجیکستان با جنوب ازبکستان 25 گکتار با تکنولوژی زیر پلیونکا از آن 15 گکتار با اصول آبیاری قطرگین که با کمی صرفه ما میتوانیم حاصل بلندی زراعت را تامین نماییم. استفاده این تجربه برای بلند شدن حاصلناکی مساعدت میکند. همین همکاری کرده با میتوانیم هم نه بلکه یک با کشت پخته با کشت نوها میتوانیم همکاری زیاد کنیم با سلکسیا تخم پروری همکاری کنیم و یک نتیجه خوب بیایم، چون که حاضر دهقانا بسیار نیاز دارند بعد حرکت کردن در کار که نوها خصوصا در همین کشت دقیق تیز پخته رسند. این نوها اختراع کردن در کار. امروز در دایره سیاست سازنده جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان هدف نمایندگان علم و استحصالات به تحکیم همکاری ها موفق شدن در رشد استوار کشاورزی و افزایش استحصال محصولات روانه کرده شده است. امروز در شهر دوشنبه غالبان فستیوال آزمون بهترین استاد و شاگرد از روی 4 نامیناسیا معین گردیدند. این فستیوال آزمون خصوصیت خاص داشته در برابر مساعدت بر رشد احیای هنرهای مردمی، اینچنین یکی از عنعنه‌های بهترین و قدیمی ملت تاجیک مکتب استاد و شاگرد را فعالانه ترغیب و تشویق می‌نماید. همکاران ما گزارش می‌دهند. در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهر دوشنبه دور نهایی فستیوال آزمون هنرمندان و کاسبان تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد برگزار کرده شد. ضمن برگزاری چهاربینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری تاکید نمودند که فستیوال آزمون هنرمندان و کاسبان بهترین استاد و شاگرد در زمینه جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است عملی کرده می شود. نمایش‌های هنرهای مردمی ناحیه ایرج را به مردم معرفی نماییم که در ناحیه ایرج از
матоъҳои гуногун ба инҷо ба намоиш овардагием ки дар инҷо метавонем мо аз ин болишт якандоз ва курпача тайёр мекунем ва чунин сарпӯшҳо барои чойне ки гарм истад чойи даруни он тайёр мекунем. баъд чунин сумкачаҳо аз матои атлас омода мекунем ки барои ҷавондухтарон дар наврӯзӣ истифода мекунанд. мақсад аз баргузории фестивал озмун аз ташаккули мактаби анъанавии устошогирд, мактабҳои суннатии авлодӣ ва оилавӣ, густариш додани омӯзиши ҳамаи касбҳои косибӣ ва ҳунармандӣ бо усули устошогирд, эҳёи анъанаҳои аҷдодии ҳунарҳои мардумӣ, ҳифз ва нигаҳдории мероси ғайримоддии фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебопарастӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, дарёфти чеҳраҳои нав ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандон иборат мебошад. мо имрӯз хурсандем ки дар ин фестивал устода шогирд даъват шудаем ва имрӯз аз номинасияи нонпазӣ дар инҷо иштирок карда истодаем. имрӯз мо якчанд намуди нонҳоро пухта истодаем, аз ҷумла гирдача, чапоти, кулча, нонҳои калон, фатири калон ки мо хасфатир мегӯем. Шогирд тайёр карда истодаем ки яке аз шогирдонам имрӯз бо ман ҳастанд. ҳамин нонҳоро ҳамроҳи шогирдонам тайёр карда истодаем. фестивали озмун дар байни ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ду давра аз рӯи 4 номинатсия гузаронида шуд. даври сеюми он дар шаҳри Душанбе бо иштироки ғолибони ду давр дар назар дошта шудааст. дар давраи ҷамъбастӣ ғолибон муайян гардида бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. нақши қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор шуд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. қабл аз оғози ҳамоиш меҳмонон аз намоишгоҳи дастовардҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон боздид ба амал оварданд. дар намоишгоҳ гӯшаҳои махсуси китобҳои таълифнамудаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин китобҳои тозанашри илмию таълимии устодону кормандони донишгоҳ, дастовардҳои маркази биотехнологияи донишгоҳ, парки технологияи донишгоҳ, институти илмии тадқиқотӣ ва дигар сохторҳои донишгоҳ ба маърази тамошо гузошта шуданд. чорабинӣ дар заминаи татбиқи барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ, эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор гардида, дар он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, масъулини донишгоҳи миллии Тоҷикистон, олимону муҳаққиқон, намояндагони вазорату идораҳо ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд. дар ҳамоиш нақши барҷастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бунёди давлати миллӣ, таҳкими сулҳу субот, тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар шароити соҳибистиқлолии кишвар барои рушду маънавию сиёсӣ, тарбияи насли ҷавонон дар рӯяи худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатӣ ва таҳкими масъулияти шаҳрвандӣ аҳамияти муҳим дорад. мо насли ҷавон ҳамчун пайравони пешвои муаззам миллат ки аз ҳар як суханрониҳои пешвои муаззам миллат имрӯз барои худ як дарси ибрат мегирем. ватандӯстӣ аз он сарчашма мегирад ки аз гаҳвораи модар имрӯз модарони моро дар ин рӯҳия тарбия мекунанд ва маҳз анамин муқаддасоти ватандӯстӣ аст ки имрӯз мо соҳибватан ҳастем. имрӯз мо арзишҳои миллии худро пос медорем ва ҳар як шаҳрванд имрӯз вазифадор аст ки ҳамчун масъулият рисолати шаҳрвандии худро бо анамун амалу кирдорҳои ватандӯстона имрӯз ба ҷамъият нишон диҳад. дар шароити муосир масъалаи ташаккули тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, махсусан ҷавонон ва наврасон, яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, барои рушду пешрафти ҷомеа ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. нотиқон бо маърузаҳои илмӣ баромад намуда доир ба масъалаҳои муҳими тарбияи ватандӯстӣ, таҳкими худшиносии миллӣ, баландбардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқии ҷавонон ва омода намудани мутахассисони соҳибкасбу ҳунарманд андешаронӣ карданд. ҳамзамон аз ҷавонону донишҷӯён даъват ба амал оварда шуд ки дар ободию созандагӣ, пешрафту шукуфои кишвар ва муаррифии шоистаи Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузошта барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, баландбардоштани ҳуввияти миллӣ ва таҳкими зиракии сиёсӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ муттаҳид
бошанд. Дар фарҷом донишҷӯёни донишгоҳ аз асари безаволи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсии подшоҳҳои шериқ қироат намуда, рӯҳияи ватандӯстию худшиносии миллиро дар фазои ҳамоиш тақвият бахшиданд. расонидани кӯмакҳо ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома доранд. Ин иқдом дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ва инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар гуна вазъ дар фикри беҳдошти сокинони кишвар аст. дар партави сиёсати иҷтимоию башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ки рӯзҳои 2 ва 3 май дар ноҳияи Ёвон рух дод, корҳои барқарорсозӣ дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх бо маром идома доранд. бар асари офати табиӣ ба манзилҳои истиқоматӣ ва инфрасохтори маҳал хисороти муайян ворид гардида, барои ҳарчи зудтар рафъи мушкилоти ба амаломада тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ шудаанд. бо ҷалби техникаву мошинолоти махсус, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони маҳаллӣ корҳои тозакунии маҳаллаҳои зарардида, бартараф намудани лоёба ва сангрезаҳо, инчунин барқарорсозии роҳу инфрасохтори осебдида ба таври дастаҷамъона амалӣ гардида, ҷараёни корҳои бартарафсозӣ рӯз аз рӯз вусъат меёбад. вобаста ба бартарафкунии оқибатҳои офатҳои табиӣ комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳия таъсис шуда ҳаҷми зарар муайян карда шудааст. ҳаҷми зарари муайян карда шуда ба 145 хитаҳои наздиҳалгии шаҳрвандон обу лоиқа даромада, аз ин 3 хона пурра зарар дида, нишодҳои ёрасиён ва деворҳои наздиҳалгӣ ва инчунин зироатҳои кишоварзӣ зарар дидааст. вобаста ба камбудиҳои ҷо дошта тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. бо ҷалби қувва воситаҳои низоми ягонаи ноҳия корҳои бартарафкунӣ бо маром идома дорад. яке аз тадбирҳои муҳими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон таъмини сокинони зарардида бо оби тозаи ошомиданӣ мебошад. бо ин мақсад ҳамарӯза мошинҳои обкашон ба маҳаллаҳои осебдида сафарбар гардида, аҳолӣ бо оби босифат таъмин карда мешаванд. ин иқдом барои саривақт ҳал намудани мушкилоти норасоии об мусоидат намудааст. дар манзилҳои истиқоматии осебдида корҳои барқарорсозиву азнавсозӣ оғоз гардида, гурӯҳҳои корӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисон баҳри фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои сокинон тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар натиҷаи ба амал омадани офати табиӣ манзили истиқоматии мо хароб гардида, мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ёрии аввалин дараҷаро ба мо оварда расонданд ва сохтмони манзили истиқомати нав пурра ҷараён дорад. масъулин пайваста аз рафти корҳои барқарорсозӣ боздид намуда, барои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. миннатдоригии худро ба ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки моро дар чунин лаҳзаҳо танҳо нагузоштанд, кӯмаки худро ба мо расониданд. яке аз масъалаҳои нигаронкунанда маҳкам гардидани канали магистралии шохоби чапи ноҳия аз ҷониби селоба буд, ки хатари қатъ гардидани таъминоти оби полезиро ба миён оварда буд. бо ҷалби мутахассисони соҳа ва техникаи зарурӣ канал пурра тоза гардида, фаъолияти пойгоҳҳои обкашӣ ки бар асари офат зери об монда буданд пурра барқарор карда шуд. айни замон пойгоҳҳои обкашӣ фаъолияти муназзам дошта, оби полезӣ тариқи каналҳои магистралӣ ба хоҷагидорон дастрас мегардад. дар маҷмӯъ сокинони ноҳияи Ёвон аз дастгирию ғамхориҳои доимии ҳукумату давлат бахусус таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу қадрдонӣ намуда, таъкид мекунанд ки дар чунин лаҳзаҳои ҳассос худро ҳамеша зери пуштибонӣ ва ғамхории давлат эҳсос менамоянд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саривақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ки дар натиҷаи боришоти аз ҳад зиёд сел вориди манзилҳои истиқоматии сокинони шаҳри Кӯлоб гардид, тадбирҳои зарурӣ амалӣ гашта истоданд. дар маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардида ки ҳавлии кӯчаҳо пур аз сангулой гардида буданд, бо ҷалби васеъ техникаҳои зарурӣ, кормандони вазорату кумитаҳо, ташкилоту идораҳо ва
شهروندان کارهای تازه‌کنی از خاک و سنگل‌های متشکلانه جریان دارد. این زمان کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردانی شهر کلوب با پراگی خسارات رسیده را معین نموده کارهای برطرف‌سازی و برقرارسازی رفته ایستاده است. 520 منزل استقامتی شهروندان که در اثر آفت‌های طبیعی ضرر دیده بودند تا با پراگی از لایقه تازه کرده شدند. امروز ها باشد با جلب تکنیک و مکانیزم های وزارت نقلیات، اگنتی بیدوی زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در برطرف‌سازی رفع عاقبت‌های آفات طبیعی در شهر کلوب سهم وزارت و اداره‌های علاهیده اینچنین وزارت مدافع، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی که با جلب سربازان و افسران خود در منطقه کار فعالیت دارند برای برقرارسازی و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی جلب گردند. در این موضوع همروزه از 21 تا 53 عدد تکنیک و مکانیزم ها کار فعالیت نموده ایستادند. یادآور می‌شویم که شب 1 می سال جاری بر اثر حادثه ناخوش طبیعی آمدن سیل یک قسم محله‌های سوغدیان، چرمگران، دمینزاده، قربان زردکov، فیض‌آباد بالا، خط راه، زرینکو و با قسمی از اینفراساختور شهر ضرر رسید. از روی معلومات ستاد برطرف‌سازی رفع عاقبت‌های آفات طبیعی در شهر کلوب تا امروز 520 حالت به قید گرفته شده است که از این یک انشاء پورا ضرر دیده، 5 انشاء قسمان 356 انشاء یاری رسان و باقی مانده زمین‌های نزدیک حولگی میباشند. به ساکنان اصل ضرر دیده سری وقت کمک‌های غذایی رسانیده شده، همه جانبه دستگیری کرده میشوند. در نوبت اول کمک پیشوای معظم ملت که در روزهای اولی بارشات روانه کرده شد به پراگی اهالی شهر کلوب با مواد غذایی تامین گردند. این زمان از طرف کمیسیه اینچنین معین نمودن ضرر و به کدام نمود مسئله ساختمانی احتیاج داشتن شخصان را معین نموده ایستاده تمام مسئله ساختمانی به اهالی از آفت‌های طبیعی رسیده نیز تقسیم کرده می شود. مسئولین مقامات اجرایی و ستاد برطرف‌سازی رفع عاقبت‌های آفات طبیعی از همه امکانیت‌ها استفاده برده برای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفات طبیعی چاره‌های ضروری اندیشیده ایستادند. بر اثر بارشات پی در پی و شدید روزهای سیوم، نهم و دهم می در شهر پنجکند در یک قطار دهها و محله‌ها سیلابه فرآمده به اینفراساختور مهم خواجگی خلق خسارات وارد نمود. طبق اطلاع ساختارهای مسئول در نتیجه این آفت طبیعی به انشاءات آبیاری، راه‌های محلی، خط‌های انتقال نیروی برق، شبکه‌های آب نوشاکی، زمین‌های کشاورزی و بخش خواجگی جنگل ضرر رسیده است. از جمله دهه‌های مزار، بهار، نوآباد و نوروزتپه دیهات لایق شیرالی، دهه زوران و خوشتره دیهات شینگ، رکناباد و گلستان دیهات وارو، اینچنین مینگدانه و وشیست دیهات یوری از منطقه‌های بیشتر آسیب دیده ارزیابی می‌شوند. گفتن به مورد است که طبق معلومات متخصصان در مجموع در 12 موضع سیلابه به قید گرفته شده، زیاده از 200 هکتار زمین‌های کشاورزی ساکنان نیز ضرر دیده است. بعد رخ دادن آفت طبیعی در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساختارهای مسئول و مقامات محلی فوراً به جای حادثه سفربر گردیده کارهای برطرف‌سازی را آغاز نمودند. برای رفع عاقبت‌های آفت از حساب تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان 12 تکنیکای مخصوص و قوه ضروری کاری جلب کرده شدند. در نتیجه تدبیرهای فوری در مهلت کوتاه راه‌های بسته تازه گردیده حرکت نقلیات برقرار کرده شد. همچنین خط‌های برقی که بر اثر سیل آسیب دیده بودند دوباره برقرار گردیده تامینات نیروی برق در محله‌های ضرر دیده تامین شد. امروزها کارهای ساحل مستحکم کنی، تازه نمودن مجرای سایه‌ها، برقرارسازی شبکه‌های آبرسانی و دیگر کارهای ضروری با مرام ادامه دارند. مسئولان تاکید میکنند که هدف اساسی هر چیز زودتر برقرار نمودن شرایط معتدل زندگی ساکنان و پیشگیری خسارات احتمالی من بعد میباشد. در همین زمینه اهالی محلی نیز با روحیه بلند همبستگی به کارهای برطرف‌سازی همراه شده در تازه نمودن محله‌ها و برقرارسازی اینفراساختور سهم می‌گذارند. کارشناسان بر آنند که در شرایط تغییریابی اقلیم و افزایش آفت‌های طبیعی آمادگی دائمی و واکنش فوری می‌تواند خسارات احتمالی را به مراتب کاهش دهد. در مجموع کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در شهر پنجکند ادامه داشته رفت آن تحت نظارت دائمی حکومت کشور قرار دارد.
бар асари боронҳои шадид ва омадани сел рӯзи 11 апрели соли ҷорӣ дар минтақаи Рашт офати табиӣ ба роҳу иншоот ва қисман заминҳои кишт зарар расонид. Аз ҷумла дар роҳи байналмилалии Ваҳдат Рашт лагъ сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон дар километри 107, 108, 109 ва 140 дар ҳудуди ноҳияи Нуробод сел фаромада ҳаракати воситаҳои нақлиётро маҳдуд намуд. ҳамчунин бар асари офати табиӣ ба заминҳои кишоварзӣ низ зарари калон расид. аз ҷумла 12 гектар майдони кишти картошка ва дигар зироатҳои кишоварзии ноҳияи Нуробод зери об монда, талафоти иқтисодӣ ба хоҷагиҳо ворид гардид. сокинони маҳаллӣ мегӯянд, ки сатҳи об дар муддати кӯтоҳ баланд шуда, сел бо суръати зиёд ба заминҳои назди роҳ ва кишзорҳо ворид шудааст. дар се мавзеи шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии ҳудуди ноҳияи Рашт селу ярҷ фаромада ба рафтомади нақлиёт монеа эҷод намуд. бо ҷалби техникаҳои роҳдорӣ офати табиӣ сари вақт бартараф гарда ҳаракати мутаъдили нақлиёт ба таври доимӣ таъмин карда шуд. дар роҳи байналмилалии Лабиҷар Сангвор ва Сарипул Миёнаду дар 9 мавзеъ селҳои хурду бузург фаромада бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ офатҳои рухдода бартараф карда шуд. дар маҷмӯъ дар ноҳияҳои минтақаи Рашт аз 22 мавзеъи зарардида дар 21 мавзеаш корҳои барқарорсозӣ анҷом ёфта. танҳо дар километри 140 ҳаҷми корҳои барқарорсозӣ хеле ҳам зиёд мебошад. ин аст, ки техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Нурободу Рашт ва сохторҳои дар маҳалбудаи вазорати нақлиёт корҳои барқарорсозӣ идома дорад. коршиносон сабаби асосии чунин офатҳои табииро ба боронҳои пайдарпай, тағйирёбии иқлим ва осебпазир будани минтақаҳои кӯҳӣ рабт медиҳанд. ба гуфтаи онҳо барои пешгирии чунин ҳолатҳо тоза нигоҳ доштани маҷрои дарё ва сохтмони иншооти муҳофизатӣ муҳим арзёбӣ мешавад. намояндагони мақомоти ҳолатҳои фавқулода сокинонро ҳушдор медиҳанд, ки дар рӯзҳои боронӣ эҳтиёткор бошанд ва аз ҳаракат дар минтақаҳои хавфнок худдорӣ намоянд. ҳамзамон мақомоти маҳаллии ноҳияҳои минтақа барои расонидани кӯмак ба хоҷагиҳои аз офат зарардида тадбирҳо андешида ҳаҷми зарари расидаро муайян мекунанд. дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат дорад. баҳри таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 201 иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, дар дигар иншоот корҳои бунёдӣ идома дорад. гузориш дар ин хусус. ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чун дигар минтақаҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз баракати ваҳдату истиқлолият дар марҳилаи пешрафту шукуфоӣ қарор гирифтааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия иншооти аҳамияти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи рӯшон марҳила ба марҳила раванди ободониву созандагӣ бо иштироки бошандагони маҳаллӣ ҷараён дошта, ин иқдом ба симои зоҳирии маркази ноҳия ва дигар минтақаҳои он такони калидӣ бахшид. бунёди инфрасохтори зарурӣ, биноҳои маъмурӣ ва дигар иншооти лозима барои хоҷагии халқи ноҳияи рӯшон нишона аз истиқлолияти ватан арзёбӣ мегардад. маркази ноҳияи рӯшон аллакай ба шаҳрак табдил ёфтааст ва дар қисмати зиёди марказҳои ҷамоат низ сохтмонҳо аз қабили биноҳои нав қомат афрохта, марказҳои ҷамоатҳо низ зебову дилрабо гардиданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯшон ҷиҳати омодагӣ ба таҷлили ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳоро тартиб дода, бунёду навсозии 165 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 201 иншоот бо таъсиси 430 ҷойи корӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. дар самти сохтмон ва меъмории ноҳияи рӯшон бояд қайд намуд, ки на танҳо маркази ноҳия, балки дар тамоми ҷамоату деҳоти он нишона аз ободониву созандагӣ ва қомат афрохтани иншооти муосир мушоҳида карда мумкин аст. сокинони ноҳия дастовардҳои минтақаро аз самараи ваҳдату истиқлол маънидод намуда, имрӯзҳо бо шукригузории ин неъматҳои ноёфту гаронарзиш умр ба сар бурда истоданд. имрӯзҳо маркази ноҳия аз танини ваҳдату истиқлол ба як шаҳраки навбунёд дорои инфрасохтори зарурӣ мубаддал гардида, сокинон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ҳарчи бештар
дар ободониву созандагӣ камари ҳиммат банданд. аз оғози сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон як сол сипарӣ мешавад ки то ин муддат роҳсозон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда корҳои зиёди сохтмониро ба анҷом расонидаанд. инчунин аз навсозии қубурҳо ва корҳои асосии заминӣ бо суръат идома доранд. тафсилот дар гузориши ҳамкорамон Қамариддин Ҳусейнзода. сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон соли 2025 оғоз гарда, имрӯз корҳои сохтмонӣ бо маром ва суръати баланд идома дорад. роҳсозон бо истифода аз техникаву механизмҳои муосир ва имкониятҳои мавҷуда тавонистанд дар муддати кӯтоҳ ҳаҷми зиёди корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. айни замон дар тамоми қидаҳои роҳ беш аз 50 гурӯҳи корӣ фаъолият дошта, садҳо нафар мутахассисону сохтмончиён шабонарӯзӣ баҳри татбиқи бо сифати лоиҳа заҳмат мекашанд. тибқи лоиҳа дарозии роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон 49 километрро ташкил дода, роҳ аз 4 хатти ҳаракат иборат хоҳад буд. паҳнои қисми мошингард аз 7 то 7,5 метрро дар бар гирифта, дар маҳаллаҳои аҳолинишин паҳнои умумии роҳ то 66 метр ва берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин то 109 метрро ташкил медиҳад. дар лоиҳа инчунин роҳҳои пиёдагард ва дучархагард, хатҳои ҷудокунандаи ҳаракат ва дигар унсурҳои муосири инфрасохторӣ пешбинӣ шудаанд. мувофиқи нақша дар доираи татбиқи ин лоиҳаи бузург як адад пул бо дарозии зиёда аз 100 метр, 174 қубури обгузар, садҳо метр деворҳои муҳофизатӣ, гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои техникаи кишоварзӣ, чорво ва пиёдагардон сохта мешавад. ҳамчунин насби ҳазорҳо аломатҳои роҳ, чароғакунӣ, истгоҳҳо бо рӯйпӯшҳои замонавӣ, шабакаҳои муҳандисӣ, хатҳои алоқа, обу корез ва системаи обёрӣ низ дар назар дошта шудааст. то имрӯз корҳои бартарафсозӣ ва омодасозии қидаҳо пурра анҷом ёфта, корҳои асосии заминӣ дар аксар минтақаҳо бо суръат идома дорад. ба ҳолати кунунӣ зиёда аз 3,7 миллион метри мукааб корҳои заминӣ иҷро гарда, дар қисмати дигар ин раванд идома дорад. дар чандин қидаи сохтмонӣ пойдеворҳои сангину оҳану битонӣ оғоз шуда, ҳамзамон насби қубурҳои обгузар ва бунёди ҷӯйборҳои битонӣ низ идома дорад. илова бар ин истеҳсоли ҷӯйборҳои ҷамъшавандаи оҳану битонӣ низ роҳандозӣ шуда, қисми зиёди онҳо омода мебошанд. корҳои муҳандисӣ низ дар сатҳи зарурӣ пеш бурда мешавад, аз ҷумла таҷзия ва кӯчонидани хатҳои алоқа, хатҳои обу корез, шабакаҳои обёрӣ ва хатҳои баландшиддати барқӣ амалӣ гарда истодаанд. барои татбиқи босамари ин тарҳи муосир аз ҷониби пудрачӣ 245 кас, аз ҷумла 200 сокини маҳаллӣ ва 45 мутахассиси хориҷӣ, инчунин беш аз 150 техника ва механизмҳои сохтмонӣ сафарбар карда шуданд. бунёди роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон бозгӯи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин роҳи муҳим дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. طبق معلومات اموری حالا از سرشمار عمومی گوسفندان در جمهوری پرورش‌یابنده سرشمار ذات گوسفندان حصاری در همه شکل‌های خوجگی‌داری زیاده از 42% را تشکیل می‌دهد. با نظر داشت این گوسفند ذات حصاری به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی داشته سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد وارد شده است که شهرت و اعتبار این ذات نادر را باز هم زیاد نموده است. لاله بحردین شرح بیشتر می‌دهد. боиси ифтихору сарфарозист ки санаҳои 7 ва 8 июли соли 2025 дар шаҳри Рими ҷумҳурии Италия дар ҷаласаи гурӯҳи машваратии илмии ташкилоти озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид зоти оламшумули гӯсфанди ҳисорӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ доштаи созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид расман ба қайд гирифта шуд ки шӯҳрат ва эътибори ин зоти нодирро боз ҳам зиёд гардонид. гӯсфандони ҳисорӣ зоти махсус гардонидашудаи сергӯшту серавған буда дар давоми асрҳои зиёд тавассути селексияи анъанавии халқӣ
офарида шудааст. ҷусаи бузург, вазни зиндаи баланд, баромади зиёди гӯшту равған аз сифатҳои беҳтарини ин зоти нодир мебошад. дар натиҷаи таҳаввулот ва мутобиқшавии тӯлонӣ ба шароити кӯҳистон, онҳо хусусияти беҳтарини биологии зуд мутобиқшавиро ба шароити тағйирёбандаи баландкӯҳ доро мебошанд, ки бо чунин сифат баъд аз мавсими зимистон гузаронӣ чарогоҳҳои баландкӯҳи кишварамонро метавонанд самаранок истифода баранд. баромади гӯшт то 110 килограмм ва аз он ҷумла баромади думба то 45 килограммро ташкил менамояд. ин аз он далолат метиҳад ки гӯсфанди зоти ҳисори ин зудрасӣ, яъне хусусияти зудрасӣ, хусусияти истифода намудани шароити чарогоҳҳое, яъне алафо, хусусияти пуртоқатӣ дар шароитҳои ҳар гуна гӯсфанди ҳисориро ба ҷои аввалин мемонад ки ин хусусиятҳо дар маҷмӯъ дар дигар гӯсфандҳо дида намешавад. гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар тамоми баландкӯҳҳо ва чӣ дар водиҳо озод гашту гузор мекунад. яъне ки дар баландии то 3000 метр баландии кӯҳҳо вай метавонад ки ҳаракат кунад, яъне ки хӯрокаи худро дастрас кунад, вазни худро нигоҳ дорад, маҳсулнокии худро нигоҳ дорад ва маҳсулот мисол гирем ки ба даст биёрад. соҳаи гӯсфандпарварии ҷумҳурӣ дар заминаи парвариши чунин зотҳои ватанӣ, аз ҷумла зоти гӯсфанди ҳисорӣ, зоти сергӯшту равған ва серпашми тоҷикӣ, зотҳои қарақулӣ ҷойдори асос ёфтааст. саршумори асосӣ ва зоти беҳтарини гӯсфанди ҳисорӣ дар тоҷикистон мавҷуд буда, бештар дар водии ҳисор ва вилояти хатлон парвариш мешавад. این دستاورد استحصالی رو مسئولین در فراهم بودن شرایط مساعد و نتیجه مهنت ساکنان به این سمت ارزیابی کردند. ادامه موضوع در گزارش. در ناحیه جلالالدین بلخی معرکه جمع‌آوری پیله با نتیجه‌های نظررس جنبست گردیده دورنمای سالانه استحصالی در ناحیه برزیاد تامین کرده شد. کیرمکپروران حاصل زحمت چند هفته‌ای خود را به نقطه‌های پیله قبولکنی سپرده در رشد ساحه کیرمکپروری سهمی ارزنده گذاشتند. ابراز گردید که پیله پروری همچون یکی از ساحه‌های مهم کشاورزی در مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال رشد نموده برای بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان دهات مساعدت می‌کند. طبق برنامه‌های دولتی در سمت رشد کیرمکپروری و استحصال پیله برای بلند برداشتن حجم استحصال، فراهم آوردن جای‌های نو کاری و رشد صنعت سبک زمینه مساعد فراهم آورده است. با مقصد تامین زمینه استوار رشد ساحه در ناحیه بنیاد توزارهای نو گسترش یافته برای تامین پوره کیرمک با غذا تدبیرهای ضروری عملی کرده شدند. ناحیه جلالالدین بلخی در سطح جمهوری اولین نقشه دورنمای پیله را اجرا نمود. در سال 2026 در مجموع ما 26 تن پیله جمع‌آوری کردیم که از هر قطعه 26 کیلویی میباشد. این 102% را تشکیل می‌دهد. متخصصان تاکید می‌نمایند که پیله پروری یکی از بخش‌های سردرآمد کشاورزی بوده در یک دوره کوتاه می‌تواند به عائله‌ها درآمد خوب آورد. در ناحیه 850 قطعه کیرمک پرورش کرده شده است که تود به پورگی میرسد، برگ تود هست، کاربری در این سمت خوب است، خوب مردم هوسمندی زیاد است. در مقیاس جمهوری برزیاد تامین گردیدن دورنمای استحصال پیله در ناحیه جلالالدین بلخی نشانه توجه بیشتر به رشد ساحه و مهنت ثمرناک کیرمکپروران ارزیابی گردیده در آینده برای رشد صنعت نساجی و افزایش استحصال محصولات وطنی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه جلالالدین بلخی، اخبار. در شهر دوشنبه فورум دوسه جوانان تحت عنوان سازندگان وطن و ملده گواردیا یگانگی به خاطر آینده برگزار شد که هدف اساسی آن تحکیم روابط دوستانه، رشد همکاری‌های فرهنگی و جمعیتی و تبادل تجربه جوانان دو کشور ارزیابی می‌شود. مهراب عبدالستار گزارش می‌دهد.
муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои ҷавонон миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия имрӯзҳо марҳилаи нави рушдро касб намуданд. дар ин замина дар бинои ҳизби халқии демократии тоҷикистон форуми дӯстии ҷавонон таҳти унвони созандагони ватан ва маладая гвардия ягонаги ба хотири оянда баргузор гардид, ки ҳадафи асосии он таҳкими равобити дӯстона, рушди ҳамкориҳои фарҳангию ҷамъиятӣ ва табодули таҷрибаи ҷавонони ду кишвар арзёбӣ мешавад. пеш аз оғози расмии форум меҳмонон аз федератсияи русия бо таъриху фарҳанги пурифтихори миллати тоҷик шинос гардиданд. ба иштирокчиён оид ба тамаддуни кӯҳан, арзишҳои миллӣ, расму оин ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар маълумот пешниҳод шуда, ин иқдом ҳамчун рамзи эҳтиром ба таъриху фарҳанги тоҷикон арзёбӣ гардид. форуми дӯстии ҷавонони созандагони ватан ва маладаи гвардияро ташкил кардем, ки дар доираи ин форум ҳам дидан намудан аз дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дастовардҳои ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон ва як бор ба намун аз нигоҳи ҷавонони федератсияи россия, ки имрӯз ҷавонони тоҷикистон ба чӣ дастовардҳо ноил гаштанд ва тамоми ҳамун қишре ки имрӯз аъзои фаъоли ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ва вазифаи асосии ҳамин аз волонтёрӣ ва умуман аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз чӣ иборат аст, мо ба ҳамин мақсад ин форумро ташкил кардем. форуми мазкур ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 15-солагии таъсисёбии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан бахшида шуда, намояндагони фаъоли ҷавонон, коршиносон ва аъзои ташкилоти ҷавонони федератсияи русия маладая гвардияро ба ҳам овард. зимни ҳамоиш иштирокдорон иброз доштанд, ки таҳкими робитаҳои ҷавонон метавонад барои рушди ҳамкориҳои гуманитарӣ ва густариши фазои дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ миёни ду давлат заминаи мусоид фароҳам оварад. таъкид гардид, ки ҷавонон ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа дар ҳифзи сулҳу субот ва таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ нақши муҳим доранд. ҳамзамон дар доираи форум барномаҳои фарҳангӣ, мулоқоту муносибатҳо ва табодули таҷриба баргузор гардида, ҷавонони тоҷикистону русия доир ба ташаббусҳои муштарак ва ҳамкориҳои оянда мубодилаи афкор намуданд. форуми дӯстии ҷавонон бори дигар нишон дод, ки иртиботи созандаи ҷавонон метавонад пули бо эътимоди дӯстӣ ва ҳамкории мустаҳкам миёни тоҷикистону русия бошад. шашмақом мероси мусиқии суннатии халқи тоҷик буда, садову навои ин шоҳасари ҷовидона бо дарди мардум пайванд гашта, дар мақомҳои он зиндагии халқ тараннум ёфта барои аҳли башар ҳамчун ганҷинаи бебаҳо хизмат мекунад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бахшида ба рӯзи шашмақом чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ доир гардиданд. шашмақом таърихи зиёда аз ҳазорсола дошта, дар асрҳои миёна маҷмӯи мусиқии классикии тоҷик ба унвони 12 мақом маъмул гардида буд. шашмақом идомаи таърихи бадиии ҳамин анъанаи ҳунарӣ ба ҳисоб меравад. он аз мақомҳои бузург, рост, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ иборат аст, ки дар дили халқу миллатҳои дигар маъво гирифта, шоҳасари мадании мусиқии суннатии халқи тоҷик имрӯз барои аҳли башар ҳамчун ганҷинаи бебаҳо хизмат мекунад. من باید از جناب عالی محترم امام علی رحمان صمیمانه تشکر کنم که یک نگاه بسیار بسیار کلان و جدی به فرهنگ ایران بزرگ، به خراسان بزرگ، به تاجیک عزیز دارد و پاسدار و محافظ این فرهنگ هست. چیزی که امروز من شنیدم بسیار بسیار برای من باعث خوشنودی بود، اینکه یک روز به نام روز ششمقام گذاشتن و آن روز را عید اعلام کردن. بسیار عالی است، بسیار تبریک میگویم به این همه کمالات، به این همه آگاهی و این قطعاً به عنوان یک الگو و یک مشق میتواند برای همه آسیا، همه مردمان جهان اصلا باشد. дар фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ, ки бахшида ба рӯзи шашмақом дар шаҳри хуҷанд доир карда шуд, ҳунармандони ансамблҳои шашмақом, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқишиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз ҷумла кишварҳои Фаронса, Озарбойҷон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон санъатшиносону ҳунармандон иштирок намуда, бори дигар бо баёни андешаҳо, иҷрои мақомҳои шашмақом, мафҳуму маънӣ, дарки баёни санъати миллии мардуми тоҷикро ёдоварию арзгузорӣ намуданд. маросими ҷамъбасти фестивал озмуни байналмилалӣ таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ дар муассисаи давлатии маҷмъаи таърихию фарҳангии қалъаи хуҷанд бо шукӯҳу шаомати хоса ва иштироки намояндагони давлатҳои хориҷӣ,
тамошобинон дилбохтагони санъати миллӣ хушу хотирмон сурат гирифт. дар ҳамоиш таъкид шуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва ғамхории пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарҳанг ҳамчун ҳастии миллат шинохта шуда барои рушди он тадбирҳои муҳим амалӣ гардид. эълон гардидани 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ин ганҷинаи бебаҳо ва ҳифзу гиромӣ доштани он мебошад. давоми 3 рӯз ансамблҳои шашмақомхони ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ширкатнамуда ҳунари воло, сафту садои санъати миллии мардуми тоҷикро иҷро намуданд ва ғолибон муайян шуданд. намояндаи ансамбли мугам аз ҷумҳурии Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова аз ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷои сеюм гардида бо диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми $2000 сарфароз гардонида шуданд. мақоми дуюмро ансамбли шашмақомхонони театри мусиқии мақоми шаҳри Марғилони вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Сардорбек Солиев аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда бо диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми $3500 сарфароз гардонида шуданд. ҷои якум ба ансамбли шашмақомхонони филармонии давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ва ансамбли шашмақомхонони маркази мақоми шаҳри Бухорои ҷумҳурии Ӯзбекистон муносиб дониста шуда ба онҳо диплому мукофотпулӣ дар ҳаҷми $5000 супорида шуд. шоҳҷоизаи фестивал озмуни байналмилалӣ таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ ба ансамбли шашмақомхонони Нури Хуҷанд бо мукофотпулӣ $7000 супорида шуд. ҳамзамон мутахассисони соҳаи шашмақом, иштирокчиёни фаъоли фестивал озмуни байналмилалӣ таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом ба маблағи аз $500 то $1000 амрикоӣ сарфароз гардонида шуданд. бисёр хушҳол ҳастам ки дар ин фестивал иштирок намудам. ин орзуи деринаи ман буд, зеро ман дастпарвари устодони санъати тоҷик ҳастам. орзу доштам ки дар шаҳри Хуҷанд чунин як чорабинии бисёр бошукӯҳ баргузор мешавад ва дӯстдорони санъати мақомро ба ҳам меоварад. ман мехоҳам миннатдории худро ба ташкилкунандагони фестивал озмуни байналмилалии таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ баён кунам. бисёр дар сатҳи баланд баргузор гардид. Тоҷикистону Қирғизистон бо сиёсати дурнигаронаи роҳбарони олии ду кишвар муносибати дӯстӣ, бародарӣ доранд. ин барои мо мояи ифтихор аст. ҳамкорӣ дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла санъату фарҳанг рушд меёбад. бисёр хушҳол ҳастам ки дар Тоҷикистон қарор дорам. фестивал озмуни байналмилалӣ таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ бори аввал баргузор гардид, дар рушди санъати шашмақом, мустаҳкам гардидани решаи дӯстӣ, табодули таҷриба ва шинохти бештари шашмақом ҳамчун шоҳасари мусиқии миллати тоҷик мусоидат менамояд. ба таъкиди аҳли фарҳангу ҳунар, баргузории фестивал озмуни байналмилалӣ таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ ва дигар таваҷҷӯҳ тадбирҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санъати миллии шашмақом дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун василаи муаррифии ҳунари миллӣ, таҳкими муколамаи байнифарҳангии халқу миллатҳо ҳазорсолаҳои дигар хизмат менамояд. ба ифтихори рӯзи шашмақом дар шаҳри Исфара бо ширкати дӯстдорон ва алоқамандону ҳаводорони мусиқии асил шашмақом маҳфили хотирмоне доир гардид. тӯли асрҳост ки яке аз шоҳкориҳои беназири умумибашарӣ санъати мусиқии классикии миллати тоҷик шашмақом ба халқ хизмат намуда беҳтарин дурдонаҳои ин шоҳасарро ба хизмат ва болоравии маънавиёти аҳли башар равона намудааст. ин шоҳкории бебаҳо тӯли асрҳо аз тарафи ниёгони ҳунарофарамон ба дараҷае эҷод гардид сайқал ёфтааст ки дар ҳама лаҳзаҳои шодиву нишод ва мушкиливу печутобҳои зиндагӣ ба инсон аз лиҳози маънавӣ илҳоми дигар мебахшад. ба шарофати даврони соҳибистиқлолии мамлакат шашмақом чун шоҳкории безаволи сафту каломи миллии тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо кард. садсолаҳост ки мероси пурмоя ва гаронқадри ниёгони бозаковат ва ҳунарманд санъати мақомхонӣ дар Исфара низ эътибори хоса дорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара баҳри рушди шашмақом пайваста тадбирҷӯиву мусоидат менамояд. аз ин ҷост ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ансамбли халқии шашмақом расман ҳамчун ансамбли давлатӣ фаъолият дорад. дар ҳайати 20 нафарии ансамбл фаъолият доштани 12 нафар аълочиёни фарҳанги Тоҷикистон ҳамчун пирӯзии аъзоёни ансамбл дар озмунҳои мухталиф худ ба хубӣ аз сатҳу сифати фаъолияти имрӯзаи он бозгӯӣ мекунад.
کنند. در روند محفل ایدانه مقامسرایان شهر با تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. در انجام باشد به حاضرین دستگل ترانه و نواهای مرغوب کلاسیکی پیشنهاد کرده شدند. بینندگان گرامی، در همینجا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت باشید.